Muraho abiwacu ku mugorore. Nifujije ko tubaramutsa biciye mu ijambo ry'Imana nanditse aho haruguru muri ibyo bitabo bikurikira. Tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kw'Imana. Shaka kubasuhuza muri iri jambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kw'Imana. Turashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza wo kuba imbere y'amaso y'Imana n'imbere yanyu kubwo gusangira iri jambo Imana iri mu ijuru dushize ku mutima nk'abanyamugorore bakoranye umurimo w'Imana. Dusuhuje abantu b'iwacu bose aho baherereye, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari ruguru mu gihugu, abari mu Bugande, abari hirya no hino tubana kuri uru rubuga. Tekereza ko tubasha gusangira aya magambo y'Imana ari muri ibi bitabo mvuye gusoma haruguru, kugira ngo tubashe kubasangiriraho ijambo ry'Imana. Turari batuye mwese, abakuru n'abatoya, boroheje n'abakomeye, abimbata n'abumudendezo, kugira ngo iri jambo ridufashe kandi ridushigikire muri uru rugendo ruja mu ijuru. Niyo ndamukanyo natekereje, kuko tuja gusangira twebwe twese nk'abanyamugorore, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icubahiro. Dusome ijambo mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 59. Turasoma umurongo wa mbere tugere ku wa 4. Nanone tuze kongera gusoma ubuhanuzi bwa Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa mbere tugere ku 11. Turangirize nanone mu gitabo cya Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 7. Niturangiza tuhaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kw'Imana. Dusome mu izina rya Yesu Kristo ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 59 umurongo wa mbere turagera kuri 4. Niturangiza turangirize mu buhanuzi bwa Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa mbere tugere kuri 11. Tujye kurangiza mu gitabo cya Nehemiya 13 umurongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo inanirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo inanirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nizo zabateye kubima amaso ikanga no kubumva. Erega amaboko yanyu yahindujwe n'amaraso, y'intoki zanyu zahindujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwayihwayi. Ntawurengera gukiranuka, kandi ntawuburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, bagasama inda zigomwa, bakabyara gukiranirwa. Amen. Dusome nanone ubuhanuzi bwa Ezekiyeli igice cya 37 duhereye ku murongo wa mbere tugere ku 11. Turangirize muri Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho kunsohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa, anzengurukanamo aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa mwe yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka.
uku niko Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho n'inyama, kandi batwikire n'uruhu, mbashireho umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. nuko mpindukizwa nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryayo, nuko nitegereje mbona imitsi yashizweho, maze inyama ziyameraho, zororosa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanura umuyaga uhuha, mwana w'umuntu, maze ubwire uyu muyaga uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, irahagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu y'Isiraheli yose. Amen. Turangirize mu gitabo cya Nehemiya. Igitabo cya Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 7 niko twavuze. Niturangiza tubone kuganira ijambo ry'Imana. Ija i Yerusalemu, menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganirije Tobiya icumba cyo mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura, mbijugunya hanze. Herako ntegeka yuko beza ibyumba, maze basubizamo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo y'amafu n'ishome. Kandi menya yuko Abalewi ntabwo bahawe amagerero yabo, bituma Abalewi n'abaririmbyi bakoraga umurimo bahunga, umuntu wese aja mu misozi no mu gikingi c'iwabo. Nuko ntonganya abo batware nti niki cyatumye inzu y'Imana irekwa? Terako nteranya Abalewi, mbasubiza ahabo, maze Abayuda bose bazana kimwe cya 10 c'impeke, c'imyaka y'impeke, na vino n'amavuta, babishira mu bubiko. Amen. Turangiriza nanone ku gice cya 2 niko twatuvuze. Igice cya 2 cya Nehemiya 2 umurongo wa 17 n'uwa 18. Turangiza tuganire ijambo ry'Imana. 2 igice cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 17. Turasomye umurongo wa 17 n'uwa 18. Nushaka twikene ku wa 19, niturangiza tuganira ijambo ry'Imana. Ndabasaba cyane abanyamugorore kuntegera no kunkurikirana kuri iri jambo ngiye kuganira, ribashe kudufasha mu mitima yacu twebwe twese aho duherereye, n'indamukanyo ku bakuru b'itorero n'abanyamugorore bose, abakobwa, abahungu, abagabo bose, mwese muteraniye hano hantu hirya hatandukanye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turasomye igitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 17 n'uwa 18 n'uwa 19. Niturangiza tuganire. Bibiliya iravuze ngo mperako ndababwira nti
timureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. 19. Ariko Senebalati w'umuhoroni na Tobiya w'umugaragu w'umwamoni na Geshemu w'umwarabu bazumvise, baraduseka, baradushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti Imana nyirijuru niyo izatubashisha, nico kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta rwibutso mufite muri Yerusalemu. Amen. Amen. Turashima Imana ise umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza wo kuba imbere y'amaso y'Imana kubwo kuganira ijambo ryayo. Na bene data bose batuye ku mugorore, natekereje mbona tugomba gusangirira ijambo ry'Imana. Tuvuye gusoma muri ibi bitabo, ni ijambo turi busangire kandi ribagereho mwebwe mwese, kugira ngo rihumurize imitima yanyu kandi ribashe kugera ku nyota z'imibiri yanyu. Abari kure n'abari hafi, twebwe twese dusangire rino jambo ribashe kudufasha kandi riduhumurize. Twavuze ngo turaganira umutwe w'ijambo ry'Imana uvuga ngo ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana twarakubonye, abanyamugorore twabonye ukuboko kw'Imana. Nubwo ibyago n'amakuba byatugezeho, imihana y'iwacu igasambuka, abantu bagatatana bakaja ku misozi itandukanye no mu mihingo no mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko nanone twabonye ukuboko kw'Imana. Mbese wabonye ukuboko kw'Imana? Birashoboka ko mu byago n'amakuba menshi yaduteye hari abantu benshi baza birengagiza ukuboko kw'Imana, ariko uko bimeze nuko bisa kose, nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, ariko kandi twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Esaya yarahanuye aravuga ngo ukuboko kw'Imana ngo ntikwaheze ngo kunanirwe gukora, kandi ngo Imana ngo ntiyapfuye amatwi ngo inanirwe kumva ubwoko bwayo. Nimutegere cyane, mutegere kuri aya majambo abiri Esaya yavuze muri iyi sura. Iki ni igihe Abanyesirayeli bari barajanwe iminyago i Babuloni. Bagezeyo Abanyegiputa bari barabanyaze, Abanyashuru bari barabanyaze, babakoresha imirimo y'uburetwa. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Esaya ahanurira ubu bwoko, aramubwira imirimo y'amaboko y'Imana bari barabonye. Arababwira ngo erega ngo ukuboko kw'Imana ngo ntabwo kwaheze ngo kunanirwe gukora. Abasubirira mu magambo Imana yagiye ibakorera, abatekerereza imirimo myiza bahuye nayo, ababwira ukuntu Imana yagendanye nabo nubwo bari baragiye iminyago, ababwira ukuntu Imana yageze yumva Abanyesirayeli bahe basenga ikabakorera ibitangaza. Abanyesirayeli kubera ko bamaze kugera i Babuloni, abenshi ngo batangira kuja mu bigirwamana, abandi ngo batangira kwivanga n'abanyamahanga, abenshi batangira gukora ibyaha ndengakamere, ngo bituma Esaya ahanura muri iki gice cya 59 ababwira ukuboko kw'Imana bagiye babona hirya no hino. Arababwira ngo nimwibuke bene data ingene twagendanye n'Imana. Arababwira ngo mwibuke ingene Imana yageze yumva gutaka kwacu no gusenga kwacu. Arababwira ngo mwibuke neza ngo ingene Imana ngo yagendanye natwe mu butayu, bidukorera imirimo n'ibitangaza.
bituma ahanura muri iri jambo aravuga ukuboko kw'Imana ngo tikwaheze kandi ngo amatwi y'Imana ngo ntiyananiwe kumva. Ariko havuga ijambo hepfo ku rundi murongo haravuga ngo kandi ngo ibicumuro byanyu ngo nibyo byatumye ngo Imana ngo ibima amatwi yanyu, ngo gukiranirwa kwanyu ngo niko kwatumye Imana ngo ibahisha mu maso yanyu ngo ntimwaba mukicumva ijwi y'Imana. Umva icyo nashatse kuganira muri iyi sura. Birashoboka ko abantu benshi iyo twatataniye hariho benshi bavuye mu buntu bw'Imana bigatuma bareka Imana, bigatuma Imana ibahisha mu maso hayo, bigatuma Imana ibima amatwi yo kubumva, bigatuma imirimo yabo bakora itakicumvikana imbere y'Imana, bigatuma arababwira ngo hari irindi jambo yababwiye Yesaya, arabahanurira arababwira ngo kandi ngo muri mwebwe ngo nta bantu ngo bakirengera ukuri, nta bantu bakivugira ukuri, nta bantu bagihagarara ku kuri, ngo kuko intoki zabo ngo zavushije amaraso batari urubanza. Oh haleluya! Ngo bakanga kumva izo kuri, kandi ngo gukiranirwa ngo kukaza mu maso yabo. Ukuri ngo kwabuza abakuvugira, ukuri ngo kwabuza abakuburanira, ukuri ngo kwabuze ngo abakuvugira, ahubwo ngo baza bavuga ibinyoma, kandi ngo amaso yabo ngo bayerekeje ku bitagira agaciro, kandi ngo baje gusama ngo basama inda, ngo barangiza kubyara za nda zabo ngo bazibyaramwe ibibi ngo byibihwayihwayi. Ururimi rwabo ngo byavuze izo gukiranirwa. Ururimi rwabo, muramenya abanyamugoro, ururimi rwanyu rutazovuga izo gukiranirwa, ahubwo ruzavuge izo gukiranirwa. Oh haleluya! Yeme ururimi rwanyu rutazovuga izo gukiranirwa, ahubwo ruzavuge izo gukiranirwa. Bibiliya yambwiye neza, yavuze ngo bituma Yesaya arabwira aya magambo dusonye muri iyi sura, muri iki gice arabwira ngo ukuboko kw'Imana kwaheze ngo kunanirwe gukora. Yeme ukuboko kw'Imana, banyamugorore mwe, ukuboko kw'Imana kwaheze ngo kunanirwe gukora, kandi ngo amatwi y'Imana ngo nayo ngo ntiyaheze ngo nanirwe kumva. Ntabwo amatwi y'Imana yapfuye ngo nanirwe kumva izo musaba. Izo musaba nizo mutekereza, izo mwibwirira nizo mugambirira. Bibiliya ivuga neza ngo bimenywe na Yesu Kristo, kandi ngo bafashe ngo ibibi ngo bakavuga iby'ibinyoma. Abari mu kuri kw'Imana, abatwikishije ubutumwa bwiza babivuyemo, indimi zabo ngo zitangira kuvuga ibitagira agaciro ngo by'ibihwayihwayi. Uramenya ururimi rwawe rutazavuga iby'ibihwayihwayi. Yakobo yanditse avuga hejuru y'ururimi. Umva aya magambo aravuga ngo kandi ngo kubw'ururimi ngo tubone umugisha, ngo kandi ngo kubw'ururimi ngo tuhabonera umuvumo. Aravuga ngo urinde neza ururimi rwawe ngo kuko ari rwo ruzagutunga. Ururimi ngo ni akantu gatoya, yavuze hejuru y'ururimi Yakobo aravuga ngo ururimi ngo ni akantu gatoya, nyamara amagambo yarwo ngo arakomeye ngo kurusha amabuye. Izo muvuga nibyo mutekereza, izo mwibwira nibyo murarikira. Muramenya ururimi rwanyu rutazobacumuza, rukavuga iby'ibihwayihwayi, rukavuga ibitagira agaciro, rukavuga ibitazagira icyo bimarira Imana. Nicyo yaza ababwiye, arababwira ngo mwirinde ururimi rwanyu ngo ruvuge ibitunganye, ururimi rwanyu ngo butekereze iby'agaciro, ururimi rwanyu ngo bitekereze kandi ngo byongere kandi bivuga iby'agaciro, kandi imbere y'amaso y'Imana, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Yemwe banyamugorore mwe, ntimukibagirwe ibyo Imana yakoreye ku musozi wa mugorore, ntimukibagirwe ukuboko kw'Imana twaboneye ku mugoroba, ntimukibagirwe ukuboko kw'Imana abakurambere bacu batwigishije ku mugoroba. Nibwo tuzakomeza kwibuka imbaraga z'Imana. Oh haleluya!
bene data nshuti z'umusaraba, nari nshatse kubabwira ijambo hejuru y'ukuboko kw'Imana. Yesaya yarakwanditse yaravuze ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze kandi ngo kunaniwe gukora, n'ibitarakorwa biracyakorwa, kubera ko twiteguye ukuboko kw'Imana. Dufite Imana igira amaboko akomeye cyane. Ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo kunaniwe gukora. Twitegure kuzabona ukuboko kw'Imana. Mbese imirimo yawe ukora witeguye kuko uzabona mu kuboko kw'Imana? Witeguye ko ibyo ukora uzabishobozwa n'imbaraga z'ukuboko kw'Imana? Witeguye ko Imana iri mu ijuru ishobora gukoresha ukuboko kwayo ukakubona? Bibiliya iravuga ngo kubera kuko ngo mwacumujwe n'imibiri yanyu ngo bigatuma ngo mureka Imana. Yesu abwira Abanyesirayeli bari baratatanye, bari baragiye iminyago, ngo bari bameze nk'amagufwa yumye ari mu kibaya, ariko Ezekiyeli yavuze bituma Imana ngo yima amatwi, bituma ngo bareka Imana. Yesaya ngo arahindukira ngo atangira kubabwira ukuboko kw'Imana, arabegeranya ababwira imbaraga z'amaboko y'Imana, arababwira ngo bene data ukuboko kw'Imana ngo ntikwaheze ngo kunanirwe gukora, kandi amatwi y'Imana ngo ntiyapfuye ngo inanirwe kumva. Ariko ngo kubicumuro byanyu ngo nizo zatumye ngo Imana ibima amaso. Muramenye ibicumuro byanyu bitazotuma Imana ibima amaso yayo, kugira ngo mubashe kubona ukuboko kw'Imana. Ko turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo kunanirwe gukora. Kandi igituma abantu batarimo kumva ijwi ry'Imana nuko imibiri yabo n'imitima yabo byandujwe n'ibyaha, bituma ngo Imana iberekeza amaso ntiyaba ngo ikibareba. Ezekiyeli twasoma ijambo ry'Imana mu gice cya 37. Bibiliya yavuze neza, yavuze ngo Imana ibwira Ezekiyeli, yamubwira ngo yewe Ezekiyeli we, ubwoko bwaje bwa Isiraheli ngo bwabaye ngo bwakujya kw'amagufwa ari mu kibaya. Aramubwira ngo genda uhanurire buriya bwoko ububwire ngo yemwe ngo mwamagufwa mwe bari mu kibaya, ngo nimwumve ijambo ry'Imana. Yemwe mwamagufwa yatataniye mwe mu bihugu byinshi bitandukanye, ngo nimwumve ijambo ry'Imana. Yemwe mwamagufwa mutataniye mu bihugu byinshi bitandukanye, arababwira ngo nimwumve ijambo ry'Imana, nimuntegere uko Imana iri mu ijuru ibasha kuvuga. Abanyesiraheli ngo bamaze gutatanira muri biriya bihugu, bari barabanyaze barabajana, ngo babajana ibyiciro bitatu. Bamaze kubanyaga babagejeje mu gihugu cya Ashuru, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo babatatanyiriza mu mihingo myinshi itandukanye, ngo baragezeyo ngo batangira kubakoresha imirimo y'uburetwa. Bituma Yesaya na Ezekiyeli bahanura ayo magambo, babahanurira bababwira ukuboko kw'Imana, bababwira ingene Imana yababereye Imana, ngo batangira kubabwira ngo ingene Imana yabanye nabo mu butayu. Nibutse ijambo ry'Imana igitabo cyo Kuva, iyo dusomye iryo jambo, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, shorera ubu bwoko mu butayu kandi nzobana nawe, icyo zokubwira gukora Mose we uzagikore. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo nzobana nawe kandi ngo uzokandagiza ibirenge byawe byose Mose we ndahaguhaye, ngo nzobana nawe kandi ngo nzogendana nawe, kandi mu gitabo cy'amategeko y'Imana ya Isiraheli ngo ntikave mu maboko yawe. Ariko mwana none Abanyesiraheli ngo bageze mu butayu ngo baribagirwa. Abantu bari kugera mu butayu bakibagirwa Imana. Abantu bari kugera mu butayu, ubutayu bukabakubita, ubutayu bwaba bwinshi bugatuma abantu bibagirwa Imana. Mose babwira abantu ukuboko kw'Imana. Bibiliya iravuga ngo bageze ngo mu butayu abantu baribagirwa, ngo babwira Mose, ngo baramubwira ngo Mose we, wadukuye muri Egiputa utuzanira muri ubu butayu kurimbuka. Aramubwira ngo dukeneye amazi yo kunywa. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo se Mose we ufite iki? Mose ngo yibuka ukuboko kw'Imana kwabanye nabo, ngo yari afite inkoni Imana yamubwiye ngo kubita inyanja itukura ngo icikamwo. Aramubwira ngo rambura iyo nkoni uyikubita amazi ya Yorodani acikemwo, ngo acikamwo abantu bacahumutse. Ariko ngo bageze mu butayu ngo abantu bakomeza kwibagirwa. Abantu bari kugera mu butayu bakibagirwa Imana, bagera mu bisubizo bakibagirwa Imana. Umva mwene data w'umunyamugorora aho uherereye, birashoboka ko Imana yo barakugiriye neza, ariko uramenye utazibagirwa. Uramenye utazibagirwa ukuboko kw'Imana, uramenye utazibagirwa imbaraga z'Imana, uramenye utazibagirwa Imana ya Isiraheli,
Uramenya utazibagirwa Imana yo kumugorora. Uramenya utazibagirwa Imana twaboneye kuri uriya musozi. Uramenya utazibagirwa Imana twaboneye mu biyogobogo. Uramenya utazibagirwa. Bibiliya yambwiye ngo abanyasirayeli ngo bageze mu butayu ngo baribagirwa inyota imaze kubakubita n'amatungo, ngo babwira Mose, ngo barabwira ngo wawe ni Mose. Mose we ngo dushakira amazi. Imana ibwira Mose arabwira ngo genda ukubita urutare. Aragenda ngo arukubita inkoni ngo rududubiza amazi. Ngo baramwa n'amatungo bari bafite ngo yose arashoka, inyota yabo irashira. Ariko nubwo Imana yakoze icyo gitangaza, nanone ngo bakomeje kwibagirwa. Bakomeza kwibagirwa. Ezekiyeli arahanura, ababwira aya magambo. Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo ukuboko kw'Imana ngo kwangezeho ngo kusohora ndi mu mwuka, ngo kumwereka amagufwa yari mu kibaya, kandi ubwo n'ubwoko bwa Isirayeli ngo bwari bwaratataniye mu bahanga. Ezekiyeli Imana iramubwira ngo hanurira ubwo bwoko. Ezekiyeli ngo arahanura, ngo agira arahanura, Imana imwereka ibintu bigera kuri 3 nashatse kubabwira bene da. Arabwira ngo dore abanyasirayeli ngo bamenye ngo kujya kw'imirambo ngo ijyanye mu kibaya. Ijambo rya kabiri ngo yamagufwa yumye ngo yari mu kibaya ngo atariho imitsi. Ijambo rya gatatu ngo ntange amazari ziriho ngo kuri ayo magufwa. Ijambo rya kane kandi ngo ayo magufwa nayo ngo nta mitsi yari yafatanyijeho. Ijambo rya gatanu ngo nta mwuka wari muri ayo magufwa, ngo yari imirambo gusa ijyanye mu kibaya. Bibiliya yabwiye ngo Ezekiyeli arahanura mwuka wera w'Imana aramubwira ngo arahanura ngo umwuka nguva mu birere bine, ngo umwuka w'Imana ngo araza ngo bwira Ezekiyeli ngo aramubwira ngo gira kandi uhanure. Arahanura ngo umwuka w'Imana uraza ngo umuyaga urahuha, urangize guhuha ngo ayuhuha ngo abona ngo kw'imitsiza ngo ija ngo kuri ya magufwa, ngo yogera kandi ngo kubona ngo kw'amaraso ngo asa ngo yinjira muri ya magufwa, ngo abona ngo kuko mu nyama ziza ngo jisha kuri ya magufwa, ngo abona ngo kw'Imana yohereza ngo uruhu ngo rutwikira ya magufwa, ngo imirambo ngo yari mu kibaya ngo irongera kandi ngo irahagarara ngo irema. Imana iramubwira ngo gira kandi uhanura Ezekiyeli we. Arahanura ngo arangize guhanura ngo umwuka w'Imana ngo aramanuka ngo aja muri ya mirambo, ngo imirambo irahagarara. Imana amubwira Ezekiyeli, iramubwira ngo wowe ngo n'ubwoko bwa Isirayeli ngo bwatataniye mu mahanga. Arabwira ngo gira kandi ubuhanurire kugira ngo iriya mirambo yongere ibeho. Bene data, mwuka w'Imana ubuhanurire, wongere kandi wumve ukuboko kw'Imana. Yemwe abanyamugorore batataniye mu bihugu byinshi bitandukanye, nimwongere kandi mwumve ukuboko kw'Imana. Mwumve imbaraga z'Imana, mwumve Imana mu mitima yanyu. Abagabo bumve Imana, abakozi b'Imana batwigishije ijambo bumve Imana, abantu b'abanyamugorore baherereye bose bumve Imana, abari kuri runo rubuga rwacu bumve Imana. Imana yongere kandi ivimbure mu mitima yanyu, imitima yanyu yongere kandi yumve Imana, yumve ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana twaheze ukinanirwa gukora, kandi Imana ngo ntiyagiye kure ngo inanirwe kubumva, ariko ngo ibicumuro byanyu ngo nizo zabahishe mu maso y'Imana, ngo bigatuma ngo Imana ngo itakicumvikana mu mitima yanyu. Tegera ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Yemwe abanyamugorore mwe, nimwumve ubuhanuzi bw'uyu mugoroba, nimwumve ubuhanuzi buturutse mu ijambo ryayo, nimwumve ubuhanuzi buhanuriwe kuri uyu musozi. Ukuboko kw'Imana twaheze kunanirwa gukora, kandi ngo n'amatwi y'Imana ngo ntiyapfuye ngo ananirwe kumva. Nje kubahanurira, naje ko ndihanurira. Mureke gukiranirwa, mureke igomwa, mureke ibinyoma. Umwanditsi w'Imana Yohana yavuze ijambo, yavuze ngo abakiranirwa ngo bakomeze bakiranirwe, kandi ngo bandura nabo bakomeze bandure. Ariko ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano, ngo kugira ngo ngorore ngo umuntu wese ngo yikwiranye n'ivyo yakoze. Yamavuga ngo Alpha na Omega, ngo nditangiriro kandi ngo ndi iherezo. Ijambo ry'Imana ryaje ribaza abanyamugorore ngo se abanyamugorore, mwibagiwe ukuboko kw'Imana twabonye. Bibiliya yavuze ngo kubera kuko twabonye ukuboko kw'Imana, nimukomere mwihangane, nubwo dutataniye mu mahanga benshi, nubwo ibyago n'amakuba byatugezeho, nubwo iwacu hakomeje kuba amatungo, nubwo iwacu hasenyutse cyane, ariko haracubakika, hongere habeho. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo mvuge, niko ijambo ry'Imana rihanuye muri uyu mugoroba.
yewe abanyamugorore mwe, yewe abakuru b'itorero, yewe abashumba bacu, yewe abungeri bacu, yewe abakristo batuye kuri aya musozi wa Mugorore, umva mbabwire bene data, iwacu baracongera kandi hubakike, kubera kuko Imana rero yabivuze izazuzuza. Twaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese wabonye ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana kwakugezeho, ukuboko kw'Imana barakubonye. Esaya yanditse aravuga ngo ibyaha byacu Imana ngo yabikuyeho, aravuga ngo nubwo buzotukura tukutuku, ngo bigasa ngo bikera, ngo azabitwezaho ngo bihindure ngo duse na shelegi. Bene data, ubwoko bw'Imana, itorero ry'Imana, bene wacu banyamugorore, nshuti z'umusaraba aho mutuye hose muherereye, ndabasaba kumvira ijambo no kurihesha agaciro mu buzima bwa buri muntu wese. Bibiliya ivuga neza mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, Bibiliya ivuga ngo uwumva aya magambo yaje wese akayakomeza, ngo azamenya gupfa kujya k'umunyabwenge ngo wubatse inzu yo ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, ngo bizikubita kuri ya nzu, ngo ntiyagira iciba, ngo kubera ko yari yubatse ku rutare. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo reke twubake kuri Yesu Kristo, ngo niwe rutare rwacu, kandi ngo nuze uturinda ibyago, niwe uzi uturinda amakuba. Ariko hepfo yavuze kuri 24 muri ubwo butumwa bwiza, aravuga ngo kandi ngo umuntu wese wumva aya magambo ngo ntayakomeze, ngo ameze nko k'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, ngo zikubita kuri ya nzu, ngo kugwa kwayo kwabaye kunini. Kubera iki? Kubera kuko atari yubatse ku musingi ari we Yesu Kristo. Bibiliya ivuga neza ngo Yesu Kristo ngo niwe buye rizima ngo ryangwe n'abubatsi, ariko ngo kuba ari mw'ijuru ngo naratoranijwe, ngo ryabanye igiciro cyinshi cyane. Nimwumva aya magambo muyategere kandi bagere ku mitima, imitima yanyu yishime. Ubu ni ubutayu, uyu ni Satani ngo dutatanyije muri ubu butayu, ariko kandi haracyari ibyiringiro by'ijambo ry'Imana, haracyari ibyiringiro, haracyari amaboko y'Imana, haracyari ukuboko kw'Imana kuturinze nubwo dutatanye mu birere bitandukanye. Ariko bene data, hari ukuboko kw'Imana, hari ukuboko kw'Imana twarakubonye. Mbese nawe wabonye ukuboko kw'Imana? Wabonye ukuboko kw'Imana wa munyamugorore we? Mwahunga n'ibitorero ngo dutandukanye hirya no hino, hari abasigaye mu gihugu cyacu, hari abagiye mu Rwanda, hari abagiye muri Kenya, hari abari mu Bugande, hari abari mu Burundi. Mbese mwabonye ukuboko kw'Imana? Muramenya mutazibagirwa ivyo Imana yakoze kuri musozi wa Mugorore. Muramenya mutazibagirwa ibitangaza data yakoze. Muramenya mutazibagirwa ivyo twabonye kuri uwo musozi. Muramenya mutazibagirwa ukuboko kw'Imana twahuye nako. Muramenya mutazibagirwa ivyo mwatwigishije. Muramenya mutazibagirwa imbaraga z'Imana mwatubwiye. Muramenya mutazibagirwa imirimo y'intoki z'amaboko y'Imana mwatweretse. Mwanditsi wayo yavuze hejuru yo kwizera mu gice cya 11:39 usaba aya magambo. Yaravuze hejuru yo kwizera ko bakera, aravuga ngo kwizera ngo niko gutuma abacu bose bavuye muri uyu mubiri ngo nubwo barubutse cyane rwose ngo bazabasha imbere y'Imana, ngo bakabwira Imana ngo Mana we uzoza ryari ngo duhereze gakondo yacu. Imana mw'ijuru bikabitegereza, bikabanga Abrahamu we, Isaka na Yakobo we, Daniel, Sadraka na Meshaki na Abedenego we, bose bazamuriwe ku musozi. Niwe kibagiwe mugambi bw'Imana udapfuye we, Yakobo we, Petero we, Yohana we, Batorobayo we, intumwa z'Imana zishwe urupfu rubi. Imana ikabwira ngo nubwo mwarize ngo kwizera kwanyu ngo mukagera ngo muhamirizwa ngo kuri uko kwizera ngo ntabwo nobagororera ngo abandi bose bakiri mu murimo w'Imana. Imana ikababwira ngo nimuceceke, bagatenze na bagaceceka. Sadraka na Meshaki na Abedenego aho ngo babonye ukuboko kw'Imana. Imana ikababwira ngo yemwe nimuceceke, nimutuze, murindire haracanga abandi bagaragu b'Imana bagiye bakora umurimo w'Imana.
twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya. Nehemiya ngo amaze kugera i Babuloni ngo amenye kuko i Yerusalemu ngo hasenyutse. Nehemiya ngo amaze kumenya ko i Yerusalemu ngo hasenyutse, kandi ngo Nehemiya mu bantu bari baragiye i Babuloni iwe ntiyagiye iminyago, Yesu avukirayo. Ngo amaze kuvukirayo ngo bamubwire amakuru, ngo bamubwire amakuru y'iwabo i Yerusalemu. Nehemiya ngo arababara ngo atekereza kuri Yerusalemu habaye amatongo, ngo yumva yuko amatongo no gukora ibyaha, kandi ngo yari umuhesha wa vino ngo ibyaha. Noneho Nehemiya ngo atekereje ngo aravuga ngo se tuzoguma tunezererwe muri iki gihugu, ariko igihugu cyacu cyarabaye amatongo. Iri jambo ry'Imana riravuga ngo Nehemiya ngo ahamagara Ezra, ngo aramubwira ngo nimuhaguruke n'abandi batambyi bose n'Abanyisirayeli bose bari muri Egiputa, ngo bahaguruke ngo tugende ngo tujye kubaka umurimo w'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Nehemiya ngo yari umuhesha wa vino ngo y'umwami. Umunsi umwe ngo ajana ngo vino imbere y'umwami, ariko ngo ayijana mu mubabaro. Iyo dusomye muri iyo sura ya mbere n'iya kabiri uzure rwasanga ayo magambo. Bibiliya iravuga ngo umwami bamwitegereje ngo abona mu maso ha Nehemiya hahonze, ngo aramutekerereza ngo ukuntu mu Yerusalemu habaye amatongo. Ngo abajije Nehemiya aravuga ngo Nehemiya we mugaragu waje we, ndakwitegereje mbona mu maso hawe ntabwo umeze neza, niki cyabaye? Noneho Nehemiya ngo atekerereza ngo umwami ngo ukuntu ngo iwabo ngo habaye amatongo, kandi baramubwira ngo n'amarembo yaho ngo yarahiye, ngo n'ibituro z'abasogokuru zose ngo zabaye amatongo, amarembo yaho yose ngo yarasenyutse. Nehemiya ngo atangiye kumutekerereza, aramubwira ngo mpeze urwandiko subire mu gihugu cy'iwacu, gende mu gihugu cy'iwacu ije kubaka Yerusalemu. Bibiliya iravuga ngo umwami ngo amwandikire urwandiko. Nehemiya ngo bamaze kumwandikira urwandiko, ngo yegereze abantu babwira ukuboko kw'Imana, niho twasomye mu isura ya kabiri, ngo babwira ukuboko kw'Imana. Arababwira ngo se yemwe batuma Imana iyi twaje ntimuri mukubona ko tumeze nabi, kandi muri Yerusalemu ho harahiye, ngo n'amarembo yaho yose yarahiye, kandi igihugu gihinduka amatongo, kandi ngo gihinduka amatongo ubwoko bwose bwaragiye iminyago. Arababwira ngo nimuhaguruke ngo twiyunge ngo dukore umurimo mwiza, ngo kuja gutabara ubwoko bwacu, kugira ngo ubwoko bwacu bworoherwe kandi bwumve kuko kandi ba Nehemiya bakiriho. Haracyariho ba Nehemiya bakicumvira Imana, haracyariho ba Nehemiya bagihagaze mu murimo w'Imana, haracyariho ba Nehemiya bohugira Imana, Imana ya Isiraheli igahabwa icyubahiro. Yemwe ba Nehemiya mwe, ba Nehemiya banyamugorore mwe, nimuhaguruke twubakire Imana, tutagumya kuba igitutsi mu bandi bose. Yemwe nimuhaguruke twubake umurimo w'Imana, nimuhaguruke dukorere Imana, nimuhaguruke dukorere Imana. Bibiliya iravuga ngo Nehemiya ngo arahaguruka agasubira i Yerusalemu. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo ageze muri Yerusalemu ngo yitegereza Yerusalemu ukuntu yasenyutse, ngo yitegereza ngo amarembo yaho ukuntu yahiye, ngo yitegereza ngo ibituro by'abasekuruza babo ngo ingene zarabaye amatongo bitakiruribagarira, ngo atekereza ukuntu umuhana wose wasambutse n'ikike. Ngo Nehemiya ngo yumva yuko ngo yungirirwemo imbaraga, ngo aravuga ngo tugiye kubaka umuhana w'i Yerusalemu. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ukuboko kumwe kwa Nehemiya ngo kwaza kubaka, ukundi ngo gufata intwaro yo kurwana n'abanzi babo. Naza barwana n'abanzi, kandi harimo abanzi bakomeye cyane. Ababanzi batatu Nehemiya yarwanye nabo ubwo yaza yubaka inkike z'i Yerusalemu, kandi yari impungenge yazituma Nehemiya atabasha kugera ku cyo Imana yagambiriye. Nuko yararwana n'abagabo batatu. Ijambo rya mbere Senebalati, uwo mugabo yari yarahagaze kugira ngo Yerusalemu atazubakwa. Ijambo rya kabiri Senebalati na Tobiya ngo yari yarahagaze kugira ngo umurimo w'Imana ngo utazumvikana muri Yerusalemu. Yeshemu nawe ngo yari umwe muri aba batatu, ngo bari barafatikanyije kugira ngo inkike z'i Yerusalemu ngo zitazubakwa. Ariko Nehemiya ngo amaze kugera muri kiriya gihugu ngo aratekereza ngo aravuga ngo se twoguma kunezererwa ibwami,
ngubwo turabahesha bavino kandi wacu waraye matoro ngo yungamo imbaraga ngo abwira abayesra ababwira ngo muzuke mubikore. Ese rero yavuze ngo zuko ubikore n'ibisabo, zuko ubikore n'ibisabo, ngo biyungamo imbaraga ngo bakora umurimo w'Imana, ngo batangira kubaka i Yerusalemu. Natwe kugira ngo baza ngo bakababwira ngo izi nkike muhaye mwubaka ngo imbwebwe ngo ni nziza ngo zirazi kubita amaguru yazo ngo inkike ziriduke. Nehemiya abwira Senebalati, Tobiya na Geshemu arabwira ngo nuba amabwiriza bene data umva ijambo rigendere. Arabwira ngo twebwe ngo twahagurukiye kubaka umurimo w'Imana. Arabwira ngo mwebwe muri Yerusalemu ngo nta mugabane mufitemo. Ishaka kabiri ngo nta rwibutso mufite muri Yerusalemu kandi ngo timuzirukwa mu gihe cy'amateka y'i Yerusalemu turimo twubaka. Tumaguruke twubaka inkike tutagomba kuba igitutsi mu mahanga. Torero ry'Imana, ubwoko bw'Imana, bantu b'Imana bose hirya no hino, nimuhaguruke twubake inkike z'i Yerusalemu tutagomba kuba igitutsi, tutagomba kuba igitutsi mu mahanga. Bibiliya yambwiye neza, yavuze mu gice cya 13 Nehemiya bamaze kugera i Yerusalemu ngo asanga Tobiya ngo yegeranye ngo na Eliyashibu ngo yegeranye na Tobiya ngo aragize ngo barasabana. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuga ngo Eliyashibu yari umutanzi mu bwoko bwa Isiraheli, ariko ngo yegeranye na Tobiya ngo aragize kogeranye na Tobiya ngo bafatikanya gusenya i Yerusalemu. Ngo bamaze kuba abashuti, Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo Nehemiya basanga Tobiya ngo kuko Eliyashibu ngo yari yamwiyegereje ngo bamaze kugera i Yerusalemu basanga Tobiya ngo yarakoze ibintu bigera kuri bingahe. Nibyo nshatse kurangirizaho. Umva ikintu cya mbere Tobiya ngo yari yarakoze muri Yerusalemu. Ijambo rya mbere ngo yari yarafashe ngo ibikari by'Imana, inzu y'Imana, ngo afata ngo amaturo ngo ububiko bw'Imana, aho ngo bajyaga babikira ngo iz'Imana, ngo yarabifata ngo arabisahura ngo bijana hanze ngo abita hanze, ngo aragize kubita hanze ubwari ububiko bw'inzu y'Imana, ngo yarabufata ngo buhindura arabukinga, afata amaturo ngo y'amafu n'ishombe ngo bajyaga babikiramo, ngo yarabifata ngo ayata hanze. Ngo bituma Nehemiya ababa ijambo rya mbere ryamubabaje ngo nuko ngo Eliyashibu ngo yacumbitse na Tobiya ngo bagirana ubushuti, ngo bituma Tobiya ngo afata ibintu byo mu nzu y'Imana ngo bijugunya hanze, ngo aragize kubijugunya hanze inzu y'Imana birasenya. Ikintu cya mbere. Icya kabiri, oh haleluya, icya kabiri wera yafashe abatanzi aribo bareba. Bibiliya yambwiye ngo yafashe abatanzi ngo aribo bareba ngo arabatatanya abakura mu nzu y'Imana, arabirukana abakura mu murimo w'Imana, arabajugunya hanze, baragenda baratatana bazamuka imisozi ngo inzu y'Imana ihinduka amatongo. Kubera iki? Kubera kuko abatanzi bahoraga batambira Imana yari yarabirukanye Tobiya abakura mu nzu y'Imana, ngo kubera kuko Eliyashibu w'umutanzi ngo yari yaramuhaye igikari cy'inzu y'Imana, ngo bituma ngo afata abatanzi bose arabirukana. Ijambo rya gatatu, oh haleluya, ijambo rya gatatu ngo yari yafashe abaririmbyi ngo baririmbiraga Imana, ngo baraga batambira Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga neza ngo arabatatanya ngo bakwiza imisozi, arabashwaragiza abakura mu nzu y'Imana, afata izuba baririmbishaga, afata inanga baririmbishaga azita hanze. Ngo arangiza kuzita hanze arabatatanya, ngo arangiza kubatatanya inzu y'Imana gusigara ari amatongo. Nehemiya ngo zitegereje ngo asanze ngo yakoze izo bintu bingana gutya, ngo bituma ngo yinjira muri Yerusalemu, ngo bamaze kugeramo ngo arababwira ngo nta kindi dukora ngo nimuhamagare ngo basi ngo bakure mu gikari cy'inzu y'Imana, ngo nibarangiza gukura ngo bongere kandi bagarure Abalewi ngo basubire kandi ngo batambire Imana. Icya kabiri ngo bagarure abaririmbyi ngo bongere kandi ngo baririmbire Imana ya Isiraheli, ngo baririmbire Imana ya Isiraheli muri Yerusalemu.
imbaraga z'Imana ngo ziramanuka abantu kandi ngo bongera kubona ukuboko kw'Imana. Kubera iki? Satani yari yarabatatanyije kandi aciye muri Tobiya. Umva kubwira bene data, Satani ntabwo ari nawe bazatubwira ubwira amahere. Satani ni umuntu, ni umukozi uzi ukorera mu bantu. Biriya ijambo ry'Imana rivuga neza. Satani ni tuvuga biriya rivuga ngo mu bwami bw'Imana ngo yari umumarayika kandi ngo yamanukanye ubutware yari abifite. Nizo bituma ariwe gusubiza ibibazo by'isi n'ubu aracyakomeje kuyiroza. Ariko umuririmbyi yavuze neza, yaravuze ngo mumenye mumiyeke ngo Shetani ukaenda Adamu na Eva atashagiye irega nawe akiturabesha no guteranya mutaremere mutakoroye agabatera. Nawe ndafite ijambo rigenderewe n'iki? Nuko tumenye ukuboko kw'Imana, nuko twumva Imana yacu. Yesaya yaranditse aravuga ukuboko kw'Imana ngo tikwaheze nk'uko unaniwe gukora. Imana yacyafite amaboko, Imana yacyafite imbaraga, Imana yacyafite ubutabazi, Imana yacyafite amatwi yo kutwumva, Imana yacyafite kudutegera cyane. Niba dusabye tudafite ibyaha, Imana iri mu ijuru iri hafi kugira ngo iturengere kandi twumve. Ijambo ry'Imana ryaje kuri wewe kandi ryaje kuri jewe. Mbese wabonye ukuboko kw'Imana? Banyamugorore bene data, nshuti z'umusaraba dusangiye, birashoboka ko hari abantu birengagije Imana, ariko nimwongere mugaruke kandi mubone ukuboko kw'Imana. Ndabatumiye, ndabahamagaye, ndabahendahenze kubwira ijambo. Bene data mwese dusangiye, bene data mwumvira ijambo, ndabahendahenze kubwira ijambo ry'Imana. Nimugaruke mu murimo w'Imana kugira ngo mubashe kubona ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana tikwaheze ngo kunanirwe gukora, niko twasomye. Kandi ngo amatwi y'Imana ngo tiyapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo ngo ibyaha byanyu zabatandukanije n'Imana. Umuswahili yaravuze ngo maovu yenu yamewafakanishana na uso wa Bwana ili msiuone. Nimureke twongere kandi dukure ibyaha mu mirimo yacu, twongere kandi twegere Imana. Mwanditsi yanditse neza, yaranditse ngo mwegere Imana munayizobegera kandi ngo murwanye Satani nayo ngo izabahunga. Niko umugaragu w'Imana Petero yavuze, murwanye Satani nawe azabahunga, mwegere Imana nayo izobegera. Yego abanyamugorore mwe, yego nshuti zacu mwe, yego abakozi bacu, yego itorero ry'Imana, nubwo tutatangiye ku miringo y'isi yose, ariko nimwegere Imana nayo izobegera. Kuko kw'Imana kuracariho, imbaraga z'Imana ziracariho, amaboko y'Imana aracariho kugira ngo dutabare. Imana irigwije iracyafite amatwi yo kutwumva. Imana ntabwo yotugenda uruhunge, ntabwo yagiye kure ngo yaje kumva gutajya kwacu. Ikibazo gusa ni kimwe, no kwitunganya no kureka imirimo mibi, tukongera kandi tugatekereza Imana mu mitima yacu. Iri jambo ry'Imana ryavuze ngo Ezekiyeli ngo amaze guhanura avuga aya magambo, arababwira ngo yewe mwamagufwa mwe ngo nimwumve ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo kubw'ubwo buhanuzi ngo Abanyesirayeli ngo barongera kandi ngo bari baratatanye, ngo barongera kandi ngo barahura. Bigereranywa n'aya magufwa ari mu kibaya, iyo mitsi n'abari baratataniye kure, izo nyama n'abari baragiye kure, ayo maraso n'abenshi bari baratatanye bakita kivuga Imana. Iyo mibiri yabo yari irambaraye, ni ukuntu bagiye iminyago ngo barangize bafite Imana bahindura Imana ubusa. Ngo bituma Imana ibwira Ezekiyeli iramubwira ngo hanura Ezekiyeli we. Ezekiyeli arahanura, arongera kandi barahanura, arongera kandi arahanura ubugira gatatu. Bibiliya iravuga ngo umuriro w'Imana, umwuka w'Imana aramanuka araza, abantu babona ukuboko kw'Imana, abantu babona ubutabazi bw'Imana. Abanyesirayeli barongera baratabarwa, natwe ubutabazi bwacu burahari. Nimureke dutekereze Imana, twongere kandi tugarure Imana mu mitima yacu, twongere kandi kumva ukuboko kw'Imana ko gukora nitukugarura mu mitima yacu. Imana yacu ni ijuru yongera kandi tugirire neza. Ndabaramukije abanyamugorore, ndabaramukishije muri iri jambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana tikwaheze ngo kunanirwe gukora, kandi ngo amatwi yayo ngo tiyapfuye ngo inanirwe kumva. Nimunyumve yemewe, nimunyumve torero ry'Imana, nimunyumve bwoko bw'iwacu. Ukuboko kw'Imana ngo tikwaheze ngo kunanirwe gukora. Imana iracakora, imirimo yayo iracariho,
imirimo yayo iracyakora, Imana iracumva. Iyo dusenze twizeye turacyabona ukuboko kw'Imana. Yemewe nimuje mu batayi musenge, nimuje mu buvumo musenge, nimuje mu matorero musenge, nimuje ahataboneka musenge, kugira ngo Imana yongere kandi turengere, Imana kandi yongere twumve, Imana kandi yongere tugarukire, Imana yongere kandi dusure. Nuko dusenga cyane. Mbese wabonye ukuboko kw'Imana cyangwa wibagiwe ukuboko kw'Imana? Muramenya mutazibagiwe ukuboko kw'Imana. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kiba kivuga neza. Yaravuze aravuga ngo nimumara kurya ngo mugahaga, imibiri yanyu ikamererwa neza, ngo mugahaga mugahojoka, mukumva ko ubuzima buje, mukumva ko mufite utuzi dukomeye cyane, mukumva ko mubitamenwa, mukumva ko mwabakomeye, ngo muramenya ngo mutazibagirwa ngo Imana ngo yabagiriye neza. Muramenya mutazibagirwa abanyamugoroba, muramenya mutazibagirwa Imana mwabonye, muramenya mutazibagirwa Imana ku mugoroba, muramenya mutazibagirwa Imana mu butayu, muramenya mutazibagirwa Imana twaboneye kuri musozi, muramenya mutazibagirwa Imana twaboneye mu bitaramo, muramenya mutazibagirwa Imana mwatubwiye, muramenya mutazona mu ina ry'isi, mwarangiza mukareka Imana dataruye. Bibiliya iravuga neza, iravuga ngo Yesaya yaravuze ngo mbaye imbaratseho gatoya ngo kuzobagarukira kandi mufite impuhwe n'imbabazi. Nimureke Imana tugarukire ifite impuhwe n'imbabazi yemwe, twongere kandi tubone ukuboko kw'Imana. Ijambo ry'Imana natekereje kubaramusamo ni ijambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo kunaniwe gukora, kandi ngo amatwi yayo amatwi y'Imana ngo ntiyapfuye kunaniwe kumva. Ariko rero yavuze ngo ibicumuro zanyu ngo nibo babatondekanyije n'Imana, ngo kuko abantu birengagije ukuri, ngo ntabakiburana ukuri, kandi abantu bagiye mu irari baje mu binyoma, ukuri kubura kuvugira. Mureke tuvugire ukuri, tuvugire ukuri kw'Imana. Abantu bongere kandi bagarura Imana mu bikari. Abantu barahuze bawugikora imirimo y'isi, ariko ibibazo byose birahita vuba ntibirayishira. Terambere ry'isi ntibirasi bishaka imererwe neza, ariko umunsi umwe tuzozamuka tujya kubona Imana yaducunguje amaboko yayo, tuzobona Imana yaducunguje amaraso yayo, Imana yatuvira amaso y'Igorigota tuzaza kuyibona. Mbese wowe wararuhiye iki? Ariko wa munsi utazobona Imana. Birakenewe kuko twumva Imana mu mitima yacu, tukamenya ko Imana ari inyamaboko, tukamenya ko Imana ifite ukuboko kuturengera. Kandi abanyamugororero mwese aho muherereye nimwumve mbareme umutima, maremye umutima muri iri jambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo kunanirwe gukora ivyo yasezeranije byose. Mana ni imbaraga yo kubikora izabikora, kubera kuko ivyo yakoze nizo zabiyemereye cyane. Na biriya bintu byose yaje bihindure, amaze abantu bavyibazeho, niko umuririmbyi yavuze, kuko niyo kwizerwa izabikora, kubera ko n'Imana izayumva, n'Imana izayumva iyo dutatse. Nimusengere umuhanda wacu bamugorore, nimusengere itorero ryacu ryamugorore, nimusengere igihugu cyacu cya Yogogo, nimusengere n'indi mihingo yose. Imana iracyafite amatwi yo kumva, iracyafite amaboko yo kudukiza, iracyafite kuturengera. Oye mureke gucika intege, mureke no kugira ubwoba, mureke gucika intege bene data, aho muherereye hose mumenye ko Imana ari inyamaboko, mumenye ko Imana ari inyembaraga, mumenye ko Imana ifite ubutabazi. Imana izodutabara, iri jambo ribageho kandi ribahumurize mwebwe mwese aho muherereye hirya no hino. Mumenye ko Imana yacu iri mu ijuru ari inyamaboko, Imana yahanuye amagufwa azongera abaho, iracyafite imbaraga. Ijambo ry'Imana ribagereho kandi ridufashe tuganze ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.